twongeye kwifuriza ibihe byiza cyane inshuti banyuranye b'ibiganiro byacu aho mutwumviriza hose muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Twongeye kugaruka ngaha kuri ino mbonesha kure yacu hano yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane abagezweho abakomeje kugenda aravugwa agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe rero ido nido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aradusumira muri uno mwanya, ariko kandi turaza kwibanda ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa nga mu gihugu cacu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini cyane ndetse no hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze mwese by'umwihariko dore ingingo nkuru tugiye kwibandaho canke tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu. Amakuru yihuta by'umwihariko anavuga ku buhanuzi bukomakomeye cyane buhejejwe gushyirwa ahabona na Pastor Isidore Mbayahaga, ajeje gutangaza neza yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ho hagiye kuba ibintu bidasanzwe. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko yaje kugenda ahishura yuko hari bamwe mu bantu bari hanze bahunze igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero hari bamwe biyamirizaga ikiringo ca gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abandi by'umwihariko bagerageje mu gukora imyiyerekano bamagana icyo kiringo, ndetse hakaba n'abandi basanzwe badakorana neza na leta ya General Neva nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Aba ngabo rero ngo baba batanguye kugenda barinjirira Keri Nkurunziza, umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze aratwaye igihugu cy'u Burundi, kugeza ubu ngubu akaba asigaye abarizwa mu gisoda cy'u Burundi. Amakuru yihuta adasivumbi rero akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero by'umwihariko baba baratanguye kugenda baramwifashisha by'umwihariko mu bikorwa bigendanye no kuba by'umwihariko bozakura kudeta nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero bahari ubuhanuzi bwabanje kugenda buratambuka mu mezi yaheze bushimangira yuko by'umwihariko uriya muryango n'ubundi wa Pastor Denise Bucumi Nkurunziza by'umwihariko ngo ho bazavamo undi muntu azarongora igihugu cy'u Burundi. Abenshi rero baje batekereza uyu musore cyangwa se uyu muhungu wa Petero Nkurunziza nyine bivuga ko rero yaba ari umwe muri abo ngabo. Uyu Isidore Mbayahaga rero yavuze yuko niba ubutasi ndetse n'inzego zijejwe umutekano zitwaye neza cyangwa se ngo zibashe kuba zomenya amakuru akomakomeye cyane ya bamwe mu bakozi babo ndetse nabo bakorana, bashobora kuzikangura ibintu byarakomeye ndetse ibintu bigahindura isura muri rusange. Ni mu gihe atayire y'umunwa rero by'umwihariko akaba yaje kugenda avuga ko mu gihe ata kintu cyaba gikozwe hashobora kuzagaragara ikudeta nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Akaba yaje kugenda ashimangira ko by'umwihariko abazaba babikora cyangwa se abazakora iyo kudeta ari bamwe mu bazaba by'umwihariko begereye ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ntiyaje gusigura abari ariko kandi bitewe n'uko yaje kugenda arabitangaza, abantu bamwe na bamwe batahuye baza kugenda bamenya icyo ashatse kugenda aravuga cyangwa se icyo ashatse kugenda agaragaza muri ibyo bikorwa. Uyu mugabo kandi ni umwe mu bapasitori bakomakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi akaba asanzwe anavuga ibintu kenshi bigaca biraba nk'uko byakomeje kugenda biragaragara. Turaza kandi kurebera hamwe n'andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi, aho by'umwihariko icyuka cy'intambara gikomeje kugenda kiribonekeza hagati ya Hezbollah ibarizwa muri Libani ndetse by'umwihariko n'igihugu cya Israeli, mu nyuma y'uko Israeli ikomeje kugenda inanirwa kumvikana na Hamas, mu gihe Hamas yavuze yuko rero yaba agahenge katubahirijwe by'umwihariko hariya muri Palestine mu ntara ya Gaza, ngo abantu bose babashije kugenda barashimuta bashobora kuzisanga mu bihe bidasanzwe nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta adafite ivumbi na gato rero akaba avuga yuko rero ibitero bikomeje kugenda birahanahanwa ku mpande zombi, ndetse ngo bishobora gukomeza gukurura amatati n'ubundi yari amaze igihe kitari gitoya, bikaba bishobora gukwega ingwano cyangwa se iyindi ntambara ikomeye cyane mu gihe iki gihugu cya Israeli n'ubundi iyo kimaze iminsi kihanganyemo na Hamas itari yarangira. Ni mu gihe kugeza amagingo aya ngaya kandi by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ndetse hanagaragazwa bamwe mu bantu bafise ubushake ndetse n'abandi basanzwe bafise intumbero yo kugerageza by'umwihariko mu gushaka uburyo impande zombi zakumvikana cyangwa se by'umwihariko zareka gukomeza by'umwihariko gushotorana. Ariko kandi gushika ubu ngubu amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya akomeza kugenda aradusumira avuga yuko by'umwihariko ku ruhande rwa Hezbollah nabo bariko barategura ibitero bikomeye cyane mu gihe abantu benshi muri Libani bamaze kugenda barasiga ubuzima.
Ndabahaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abo mutwumviriza hose muherereye, turabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mboneshakure, byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5 kuri 5. Abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, namwe turabahaye ikaze. Abari ngaha ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabifuriza kumererwa neza cyane ndetse tunabaha ikaze. Turabahaye ikaze rero niba utajya usangiza amakuru n'ibiganiro byacu abanywanyi n'inshuti zawe, bikore nonaha ukande aho ngaho hari share, ubundi utangurura bisangize ku nshuti zawe. Ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, Isidori Mbayahagi rero asanzwe ari umwe mu bapastori bakomakomeye cyane, ndetse banavuga ibintu bizwi nk'ubuhanuzi bigaca biraba ndetse hadaciyemo n'igihe kirekire. Mu gihe rero hakomeje kugenda harikangwa ikudeta ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi General Major Noe bikavuga ko rero ubutasi bwiwe budasinziriye na gatoya, mu rwego rwo kugira ngo azabashe guhangana n'uwari we wese wogerageza kuba yomutembagaza ku butegetsi. Amakuru aravuga yuko by'umwihariko hoba hagiye kuba akandi kantu ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Mu mvugo zijimije uyu mugabo yaje kugenda arakoresha ubwo yari ari mu materaniro y'uno munsi ku wa Mungu, kuko amakuru akomeza kugenda aradusomera nyine ku igenekerezo 22 kwezi kw'icenda umwaka w'2024 yaje kugenda araca amarenga yuko haba hari gutegurwa kudeta iravuza ubuhanga mu gihugu c'u Burundi. Biravuga yuko kandi by'umwihariko iyi kudeta yabiriko irategurwa na bamwe bo mu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko harimo ubuhanuzi basanzwe bafise bamaranye igihe, bavuga yuko rero by'umwihariko ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi bazongera bakabwisubiza, ndetse by'umwihariko amatungo yabo baje kugenda baranyagwa kuri ingoma ya General Major Evariste Ndayishimiye agaca abayasubizwa cyangwa se bagaca bayasubirana, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero batajya umunwa bakagaragaza neza ko ibikorwa bimwe na bimwe byaba biriko birategurwa, byaba biriko biragenda birategurwa hagati by'umwihariko ku ruhande rwa Keri Nkurunziza, ndetse namwe mu basanzwe bagerageza guhangana ndetse batonumva neza igituma General Major Evariste Ndayishimiye agikomeje kugenda ararongora kino gihugu c'u Burundi. Hari bamwe rero by'umwihariko babona yuko by'umwihariko uyu mutegetsi atarakwiye kongera kwitoreza ikibazo cy'umukuru w'igihugu, nyamara ku ruhande rwiwe bakaba bakomeza kugenda barabyemeza ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko babishaka. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero avuga ko rero hari bamwe mu baba barahunze mu myaka iheze guhera mu mwaka wa 2015, by'umwihariko bakaba baragiye ku ruhande rw'abantu bariko baragwanya ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru yihuta adafite ivumbi na gatoya rero akaba ariko agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko haba harimo bamwe batanguye kugenda bariyegereza Keri Nkurunziza, by'umwihariko asanzwe abarizwa mu gisoda c'u Burundi, kugira ngo abashe kuba yobafasha mu manyanga n'amayiri bashobora kuzacishamo, haba mu kurungika ibikoresho bya gisoda ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Amakuru kandi haravuga yuko izo mpande zombi zaba zikomeje kugenda zumvikana, mu gihe bivuga ko Keri Nkurunziza rero by'umwihariko iyo banafise uburenganzira bwo guhita arongora igihugu, nk'uko byakomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Uyu Keri Nkurunziza kandi by'umwihariko asanzwe arabarizwa mu gisoda c'u Burundi, by'umwihariko mu myaka iheze araherutse guhabwa agashimwe na General Major Evariste Ndayishimiye, ngira ngo abantu benshi barabyibuka. Ariko kandi ibyo ubwabyo ngo ntabwo bishobora gutuma by'umwihariko yifuza ko akomeza kugenda arakorerwamo, mu gihe by'umwihariko ubwe by'umwihariko yakabaye yikoreramo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2020 mu birori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge bw'u Burundi rero ku nshuro 58, nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu bo rero yahaye amashimwe harimo na Liyetona Keri Nkurunziza, umuhungu uwo aherutse gusimbura Petero Nkurunziza, niko byama biratangazwa icyo gihe hari harimo n'abandi mu bahawe amashimwe rero, harimo abasirikare bashika muri 2, umwe akaba yaje kugenda umwe yarapfuye, by'umwihariko bagwanye akaba yarapfuye bagwanye by'umwihariko n'ibihugu byo mu majyaruguru y'u Burundi, by'umwihariko atavuze izina ingwano yabereye mu kiyaga ca Gweru.
Ibirori kandi vyabereye ku mugwa mukuru w'ubukungu i Bujumbura by'umwihariko byaranzwe n'akarasisi k'amashirahamwe y'abakozi hamwe n'igisirikare ndetse no guha amashimwe abakoze neza mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu. Mu gutanga amashimwe General Major Evariste Ndayishimiye yanahembye inkuru nziza aboneraho kwemeza ko rero yaraye azamuwe by'umwihariko mu ntera akava ku ipeti rya Lieutenant akaba yarabaye Lieutenant nk'uko icyo gihe byama biratangazwa. Mu kwezi kwa gatandatu rero nibwo Keri Nkurunziza yambitswe na Serero Nkurunziza ipeti rya Lieutenant nyuma yo gusoza amasomo rero ya komando hari mu ishuri rya gisirikare mu Burundi. Mu kumuha rero ishimwe bwana Evariste Ndayishimiye yaragize ati iyindi ntwazangabo musanzwe rero muzi ariko kandi ihita ibatangaza kuko rero yakoze bigashimwa ni Lieutenant Colonel Nkurunziza. Keri asanzwe ari umuhungu wa Petero Nkurunziza yarahoze atwara igihugu cy'u Burundi. Nawe nyine by'umwihariko n'abamurongoye bose baramushimye kuryo rero by'umwihariko ari mu bantu bazamuye mu ipeti ndetse by'umwihariko akaba ari n'umwe mu bantu bubashwe nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Bwana Evariste Ndayishimiye kandi yavuze yuko uwo muhungu w'imfura ya Perezida Nkurunziza yize mu mahanga atashye by'umwihariko ahita aja kwiga ishuri rya komando aho rero yarangije ari uwa mbere. Ni umwana bavuga ko kandi bati ni umusore ufise akazoza yarabaye urugero muri discipline mu bwenge ndetse no mu butwari. Bose n'abamutwaye bose baramureba bakavuga bati uyu musore azavamo ikintu gikomakomeye cyane. Lieutenant Keri Nkurunziza kandi yarahawe umudari w'intwari w'urwego rwa Ordre des Méritiers Patriotique Classe de Chevalier ndetse na miliyoni imwe n'ibihumbi amajana 500 by'amarundi yo kumutera intege nk'uko rero bwana Evariste Ndayishimiye yaje kugenda arabikora icyo gihe. Icyo gihe kandi hanahembwe kandi umuryango wa Adjaditsi Nitunga Jonathan wahawe umudari na miliyoni imwe rero n'ibihumbi amajana 500 by'amarundi. Bwana Evariste Ndayishimiye kandi by'umwihariko yavuze yuko by'umwihariko uwo muryango yiciwe mu kurasana by'umwihariko kwabereye mu kiyaga ca Gweru hagati rero y'ingabo z'u Burundi ndetse n'iz'umuturanyi by'umwihariko umuraruko batigeze baratangaza. Mu kwezi kwa gatandatu rero igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda ndetse igihugu kiri mu majyaruguru y'u Burundi by'umwihariko y'u Burundi cyatangaje ko rero cyarasanye n'igisirikare cy'u Burundi muri icyo kiyaga nk'uko byama biratangazwa icyo gihe. Igihembo nk'icyo rero by'umwihariko cyahawe kandi Caporal Chief Ndizeye Fulgence wavuzwe ko rero yagwanyije bikomeye cyane abo bagwanaga muri uko kurasana agatabara abarobyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu bandi bagiye barahembwa ico gihe rero harimo Jakaya Mrisho rero Kikwete yahoze ari perezida wa Tanzania. Igihembo rero cy'umwaka kikaba cyarashikirijwe ambasaderi wa Tanzania nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu byagiye biraranga uyu musore bivuga ko rero iyo bafise akazoza ndetse anubashywe nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero by'umwihariko bitewe n'uburyo akomeje kugenda arizegwa yaba ariko aragerageza gushaka by'umwihariko kubyaza umusaruro amahirwe yoba yararonse ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse barerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara ndetse n'ibikomeje kugenda birakogwa by'umwihariko ari bimwe mu bintu biteye impungenge ndetse bivuga ko rero hoba hagiye kuzakogwa agasha cyangwa se ibindi bintu bidasanzwe. Ni mu gihe kandi bivuga ko rero mu gihe by'umwihariko ubutasi bw'u Burundi butaba nta kintu bukoze ashaka kuzikangwa habaye iyindi kudeta ikomeye cyane ndetse ngo iyo ngiyo ikazaba ari mbi cyane ikaba izatuma harameneka amaraso nk'uko byama biratangazwa na Isidori Mbayahaga nk'uko yakomeje kugenda arabivuga. Hari amakuru avuga yuko by'umwihariko abantu bashika kuri 51 by'umwihariko bapfiriye mu giturika cabaye mu kirombe cy'ibizuku nk'uko biko biratangazwa.
igiturika rero catewe rero no kuva kwa gaze ku kirombe cy'ibizuko mu buseruko bwa Irani cyarahitanye abantu bashika kuri 51 nkuko rero bitangazwa n'ibimenyesha bakuru vya leta kuri uno wa Mungu heze nkuko biko biratangazwa. Abandi bantu bashika kuri 20 barakomeretse muri icyo giturika cabaye mu ntara ya Krasani. Biravuga ko rero catewe n'iturika by'umwihariko rya gaze ya metani ryabaye mu bice rero bishika muri 2 by'ici kirombe by'umwihariko Itabasi milimetero 540 rero mu manuko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru rero w'icyo gihugu nkuko biko biratangazwa. Ico giturika rero carabaye isaha 5 z'ijoro by'umwihariko kuko bikomeza kugenda biratangazwa. Buramatari w'iyo ntara kandi yanavuze yuko avuga ko rero abakozi bashika kuri 39 bari muri icyo kirombe rero igihe iri sanganya ryabaga. Asubiramo rero by'umwihariko avuga yuko asubiramo rero bimwe mu byaje kugenda biratangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abongereza by'umwihariko Reuters. Avuga yuko by'umwihariko ivyo bikorwa byose biriko birategurwa ndetse by'umwihariko akaba yaje kugenda arabishinza ingabo z'u Burundi ingabo akaba yaje arabishinza ingabo za Israeli nkuko biko biratangazwa. Ingabo za Israeli kandi zikomeje kugenda zirakora ibikorwa bikomakomeye cyane ndetse ibihugu bimwe na bimwe birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bikaba byatanguye kugenda birasaba by'umwihariko abanyagihugu babyo babarizwa muri ibyo bice kujya bari menge cyangwa se kwitonda mu rwego kugira ngo hatagira umuntu azahura n'ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'umutekano muke. Amakuru yihutsa rero adafite ivumbi akomeza kugenda aradusumira akaba ariko arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko impande zombi muri ibyo bice hagati ya Israeli ndetse by'umwihariko na Hezbollah aho baba ariko baragenda bararasana aho gushika ubu ngubu by'umwihariko impande zombi zikomeje kugenda by'umwihariko zirahanahana ibitero nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe byatanguye rero by'umwihariko ubw'ivyombo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye by'itumatumanako byari bimaze iminsi by'umwihariko biragenda biraturika ndetse amakuru yihuta adafite ivumbi akaba yaraje kugenda yemeza neza yuko byakozwe by'umwihariko na bamwe mu bayobozi cyane cyane ndetse n'abandi bahanga mu bya gisirikare bo muri Israeli. Israeli kandi ikomeje kugenda irakora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kurabira hamwe rero by'umwihariko uburyo yo kwihimura ndetse n'uburyo yakomeza kugenda iraca intege ibikorwa bimwe na bimwe cyane cyane bya Hezbollah mu gihe Hezbollah imaze igihe irafatanya na Hamas mu gihe kandi ibihugu bikomakomeye cyane biyoborwa na Islamu nkuko amakuru akomeza kugenda adusumira by'umwihariko bikomeje kugenda birasaba ndetse binanerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko byaba ari uko by'umwihariko byaba ari uko iki gisoda ca Israel cyamenye yuko impande zombi zifatanyije zaba ziriko zirategura ibitero bikomeye cyane bishobora kuzagira ingaruka. Akaba ariyo mpamvu gushika ubu ngubu hakomeje kugenda by'umwihariko haravugwa ibikorwa bigiye bitandukanye byo kugerageza gusenya ibyo bikorwa byose. Ku ruhande rwa Israel kandi bwana Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere akaba akomeje kugenda arasabwa n'inzego z'umutekano ndetse by'umwihariko akaba akomeje kugenda asabwa yuko n'abanyagihugu yuko iyo kuri bishoboka byose hanyuma akaba yiyashyira ku iherezo ibibazo bigendanye n'umutekano mukeya bikomeje kugenda biribasira icyo gihugu mu nyuma y'iko rero iki gihugu gikomeje kugenda kirisanga mu bihe bidasanzwe mu nyuma y'iko rero kitariko kirasoza cyangwa se kirarangiza ingwano bafitanye by'umwihariko na Hamas. Ubungubu rero by'umwihariko hakaba hakomeje kugenda haribonekeza ibindi bibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abanyagihugu muri Israel bakomeje kugenda bariyamiriza bavuga ko rero umushikiranganje wa mbere atari karakora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko ibikorwa bimwe na bimwe biriko biribonekeza bibashe kuba byohagarara ndetse by'umwihariko n'abandi bagiye batandukanye biganjemo abasanzwe bakorana na Hezbollah ndetse by'umwihariko bakaba bashobora kuzokomeza kugaba ibitero bikomeye cyane. Bivuga ko rero Hezbollah yarakaye ndetse ikanagaragaza neza ko Israel yarenze umurongo utukura
ndetse by'umwihariko bakaba barakomeje kugenda bayisaba yuko by'umwihariko ikwiye gucisha make. Biravuga ko rero impande zombi ziriko zirahanahana ibitero ku buryo bukomeye cyane, aho bavuga ko ibitero simusiga byaje kugenda byibasira by'umwihariko ibikorwa bimwe na bimwe ngaha muri Israeli, mu gihe ku ruhande rwa Israeli nabo bakomeje kugenda baragaba ibitero mu buryo bukomeye cyane, ndetse ibyo baherutse kugaba bivuga ko byahitanye bamwe mu basoda bo ku ruhande rwa Hezbollah. Ni mu gihe by'umwihariko igihugu cya Libani by'umwihariko gikomeje kugenda kirasaba ibihugu byose birongowe n'abisilamu yuko byakabaye bicana umubano na Israeli mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabira hamwe uburyo bufata ingamba zo kurwanya igihugu cya Israeli, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi atariho ivumbi akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko hakomeje kugenda haragaragara ndetse haranibonekeza ibibazo biteye inkeke, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bemeza neza yuko aya matati ashobora kubyara intambara ikomeye cyane. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.